Ukanti-ke kwakulo elinqaku abanye abathatha inxaxheba kumngcelele wokulwa nokufuduka ongekho mthethweni bathi urhulumente kufuneka azise izisombululo zexesha elide ukujongana nalo mba, ngelixa abanye bezibuza beziphendula ngotshintsho olunokwenziwa luqhankqalazo nemiboniso nje kuphela. Ngiyabonga bonke abafethu abaphumileyo ukuthi sikwazi ukuthi simashe, sikwazi ukubambisana ngoba abantu bangaphandle sebebaningi kakhulu. Mawuhamba ko-Heathrow yibo abaphethe and benza izinto ezingavumelekile la eSouth Africa nje ukuthi bethathe odadewethu nokunye nje abakwenzayo. Nanokufikisa nelokhungane ukuthi befike nezinto lezinto ezibhenywa futhi manje abafowethu lezi abayibhema abafethu ifika ngabantu bangaphandle futhi umuntu ongaphandle ngeke uzombone yena ebhema leyo nto leyo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi South Africa sikwazi ukuyibamba sisaseyintsha ukuthi sikwazi ukuqina ngaphela. Mina ngesingami ngokwemasha namhlanje angiyiboni bathi abaningi ihambe kahle kodwa mina ngiyibona ihambe kahle ngoba emva kwemashi bayasala bayavula futhi abantu phela abekho emgwaqweni. Thina simashe emgwaqweni akho umuntu emgwaqweni. Siye kungena endaweni ekwazi ukuthi bahlala khona abantu abahlala la eGoli bayazi eGoli abantu bokufika bahlala kuwo. Manje mawuhamba emgwaqweni umashe emgwaqweni mina ngazi usukufunani umashela imoto noma umashelani. Mawufuna abantu kufuna kuyo lapha abahlala khona hayi emgwaqweni. Futhi umuntu engazezwe ufuna ukushawa nengane engazizwe ufuna ishawa. Ayikho into elungisa umuntu engazezwe ngaphandle kwenduku. Bahambile abahambile la basaleleni. Le ba bang ba abanya kotsama ba tsamaya ka re tshwantse ba lo tlhokomela lefatshe la bona ke lefatshe la bona tshwantse ba rata lefatshe la bona le rena a ke bone hore nkana ka wisho hore ke tlwele lefatshe la ka ke ko lefatsheng le lengwe hore ke lo lwela lefatshe le lengwe ke phile ko survive bya ngwana ke survive ke le mo lefatsheng la ka ke sokole ke sohle ke le yona. Besifisa ukubuza ukuthi njengamanje njengoba sithi siyafika lapha ezitolo zawo abantu bangaphandle sifica bevalile uma bevula futhi mhlambe ke mahamba insuku senze njani ngabo mhlambe bengifisa ukwazi mhlambe lapho ukululeka lapho mhlambe ngiyothola ukuphumula ngoba nami lapha engikhona baningi abantu bangaphandle kuphela sinabo abantu mhlambe bazosisiza ukuthi befike khishwe labantu bangaphandle baningi kakhulu.